Samo jedan podsjetnik za sve vas, da ne postoji neka rečenica ili nešto što vi možete učiniti da bi ta druga osoba iznenada shvatila vašu vrijednost. To jest da ne postoji nešto što vi možete reći ili objasniti vašim roditeljima pa da oni iznenada kažu pa ti si jako vrijedna osoba i ti si dovoljna i ponosni smo na tebe. Ili da ne postoji nešto što vi možete učiniti pa da ta nezainteresovana osoba bude zainteresovana za vas i da vidi sve vaše kvalitete i da iznenada shvati da ste dovoljni. Ali također je korisno da shvatimo da ne postoji rečenica koju neko nama može da kaže i da mi iznenada shvatimo koliko mi zaista vrednimo. Znači da naša vrednost je nešto što nam drugi ne mogu dati, nego je to nešto što mi kroz sopstveno putovanje osvestimo. Znači moja poenta jeste da umjesto da se fokusirate ili trošite energiju na to da promijenite nečije mišljenje o vama, mislim da je korisnije da obratite pažnju na to šta vi mislite o sebi. Da li vidite svoje kvalitete i da li ste dovoljni sebi. Pošto mislim da nije bitno da mi nekome dokažemo da smo mi vrijedni i dovoljni, nego da to pokažemo sebi.